Шербю районинче ширк касы дужая әліші вихинчи мы шичи жулайкинче крентеслі шевек күлленчік не азырханы. Бізігақ марлапты крабуштарын зыдыраган таза марлық тавралыға сиен күне. Шүтшандалық шынынге қылар зыдыратма бұлдараган вырына перін бұлдарулы хушкыне шитре. Иге уйық кайла ширкасы тужаялінже бурнаганзем вырынды администрация шивиджей дубабына. Ялды павере пулозем билеші екен. Хыбара ялдырыхинчи специалистсем тереслев организіне білдерне. Ядарлы комиссии тавралық адепченемай шак вырына азырхана. Таврана усал шыржы сарылны кувырынды сывлыш шинзывы ежінде сыелі. Специалистсем тереслевзем иртерне хышын кувырынды утмыл паткал метр шырлаптыге бараланса наргымышланныне палыртна. Шывата да ширетерсленемай ингек сылдаве шулай кинедік сахварна ялғушалығынже узугураган гербицисенже пулныне палыртна. Шагим жам хырушлыхебе икимеш ушкынри шутланать. Куделге шырзие наргымышланныне вара, тываттымыш ушкына гертне специалистсем. Киревзіреже камдадах жандуныне тупса палырдайман. Вырына перембулдарылы хушкыне хышынах Республикаре экология центрда ішлеген земчитреш. Візіне шақы барат чрезвычайлылары дұру министерствен Чевашхенри уйрымынжен, тада шучандалық министерственжен пілдерне. Бире шак вырын берге білдерзене кебір сегет хошынже күнда житрымыр, шак наргымыш шүвеге тулдарза утилизацияны згапыр. Хамыр республикара халлихе сиенлігі әшсіне кирлібек тербейлеме майбараган вырын жүк. Шавын бадашак нашкал падырмақ сіксе дұқсан, худырсыне самай аяка азатма девет. Мы шиче жулай кенжен ушлаза еліне таза маразы махран, Томск хулыне илзега әші. Унгышын вара сиенленне шырзейне тазатмала. Халлихе тавралыға сывлыжа ширма жатрана күме пулдарны тыгага шутлайшы. Экология центрде специалистсем шак вырынды хырушлыға тепрензеречен тимлезех төреш. Чавашенгаларым Вале, Алиса Александрова, Семен Антонов.